Učestvovala sam na John Lewis Fellowshipu u Atlanti u Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine, dakle 2017. 3 stvari. Prvo, bila mi je interesantna tema. Drugi razlog je što je fokus bio na restorativnoj pravdi. I treći razlog mi je bio mjesto održavanja, dakle željela sam posjetiti Sjedinjene Američke Države. Tema je bila, dakle, pokret za građanska prava i slobode 60-ih godina. Proučavali smo historijski kontekst, proučavali smo tog pokreta i njegove rezultate. Interesantno je bilo što su učesnici u pokretu bili predavači. Poznali smo samog Johna Lewisa, po kojem je i nazvan ovaj program John Lewis Fellowship. Profesionalno, budući da se ja bavim pravnom historijom, zaista će te neke teme koje smo tamo izučavali naći mjesto u našem kurikulumu na našem fakultetu na pravnoj historiji. Mislim da to se odnosi zasigurno, dakle mogu potvrditi za John Lewis Fellowship, da je to transformativno iskustvo, ali mislim da se odnosi i na sve ostale programe Humanity in Action fondacije i mislim da im je to i cilj, između ostalog, da se mladi ljudi sreću, upoznaju, da uče formalno i neformalno, samo da se prijavljuju i da je ključno motivaciono pismo i njihov akcioni plan.